Ustedes tienen un problema de que siempre culpan a los demás, a los técnicos, a sus compañeros concejales, a secretaría, culpar al pleno municipal, a todos menos a ustedes mismos. Mientras tanto, ustedes nunca y jamás reconocen un error, jamás ofrecen una disculpa. Hoy, sinceramente, esperaba esa disculpa, esperaba que lo hiciera y sobre todo ante Secretaría Jurídica, porque ya que se meta conmigo ya es normal y no me importa. Pero bueno, que ante el buen hacer de Secretaría Jurídica usted tuviera unas palabras como las que tuvo la vez pasada en las comisiones es desde luego de tomar una nota aparte. Y siguen ustedes batiendo récords. Se lo dije la vez anterior y siguen batiendo récords porque siguen sin pedir disculpas. Y es hora de que la ciudadanía, que merece el respeto de este pleno municipal, sepa cómo se comportan ustedes. Por lo tanto, le voy a exigir, y utilizo la palabra exigir, le voy a pedir que dejen de responsabilizar a los demás de sus propios errores y de su falta de pedir disculpas y que empiecen a ejercer su cargo con honestidad que los ciudadanos donostiarras se merecen. Aquí todos damos la cara en todo momento para lo bueno y para lo malo, asumiendo las responsabilidades que tomamos y pidiendo perdón humildemente, como lo he hecho aquí en múltiples ocasiones, cuando es necesario. A ver si aprenden ustedes a hacerlo. 2026ko aurrekontu bateratua edo kontsolidatua 294 milioi eurokoa da. Horrek 0,4%ko jaitsiera dakar 2025koarekin alderatuta, baina jaitsiera horrek ez du zerbitzuen murrizketa egon denik esan nahi, ez dakar politika sozialetan atzera pausorik. Eta ideia hori azpimarratu nahi dut. Lehentasunezko arloak indartu egingo dira. Izan ere 2026an gastu arrunta 12,3 milioi euroan handituko da, kalitatezko zerbitzu publikoak bermatzeko ezinbestekoak diren langileen atala 5,79 igoko da, eta gizarte politikek inoizko baliabide kopuru handiena jasoko dute. 2026ko aurrekontuak 40 milioi eta erdi bideratuko ditu gizarte ekintzara. Hau da, 8,3ko igoera 2025ko kopuruarekiko. Eta esan bezala, Donostiak inoiz izan duen aurrekontu sozialik handiena izango du. Helburua beraz argia da, udal zerbitzu publikoak indartu, inoratzean ez usteko eta donostiarrei eskaintzen zaizkien kalitatezko zerbitzuak hobetzeko. Horrez gain, hiri mantentzean, garraio publikoan edota hirigintza garapen eta etxebizitzan aukera berrietan inbertsioak egiten jarraituko du udalak. Aurrekontu orekatua diseinatu da, Donostiarren eta Donostiako auzoen beharrei erantzuna emateko. Hiri garbia eta zaindua izateko. Mugikortasun jasangarria eta eraginkorra izateko. Kultur eta instalazio egokiak Donostiarren eskura jartzeko. Beraz, aurkezten dugun aurrekontu honek gizarte politikak indartzen ditu, zerbitzu publikoak sendatzen ditu, inbertsio estrategikoak bermatzen ditu, eta Donostiak aurrera egin dezan behar dituen politiken egonkortasuna berresten du. Ez da gaurkoari begira bakarrik egin den aurrekontua, etorkizuneko erronkei erantzuteko oinarra jartzen dituen aurrekontuare bada. Eta zuek hori ari zaite eskatzen, ez sortzeko lanpostu gehiago gizartekintzan, baina ez sortzeko lanpostu gehiago zuhiltzaietan ere ez. 12 zuhiltzaile lanpostu berri ez sortzea, hori ari zaite eskatzen, goazen gauzak bere izenarekin deitzera. Hori da zuek aizatea mahai gainean jartzen orain. Bozkatu dezagun, udal gobernuak aurkeztuen proiektu honetan jasotako neurri guztiak atzera egitea. Ez onartzeko. Beraz, 15 lanpostu berri gizartekintzan ez onartzea, 12 lanpostu berri zuhiltzaileen lanpostu berri ez onartzea, ez aplikatzeko, ez egoteko gizarte zerbitzuetan 8,3ko igoera, atzeratzea hainbat eta hainbat inbertsio, oposizioko taldeek aurkeztutako 11 zuzenketa onartzeko arrazoiak azaldu nahi ditut, 11 zuzenketa horiek eragin ekonomikorik gabekoak dira, baina dakigun bezala izena duenak badu izana, beste 6 zuzenketa ere transakzionatu edo erdibideko adostasuna lortu dugu, horien gainean, eta horiek bai aurrekontu partidak zuzenean aldatzen dituzte. Beraz, zuzenketa hauek onartzeak ez du esan nahi gure gobernu proiektuari uko egiten dugunik, aitzitik proiektuari indartu egiten da, beste talde batzuen ekarpenekin aberazten delako. Aurrekontua guztion tresna da, eta hortaz guztion ekarpenak txertatzea naturala da. Azkenik, gaur erakutsi dugu posible dela adostasunak eraikitzea ideien aniztasunetik, eta hori da azken batean udal politika onaren oinarria. Eta baita ere, zintzoki eta eskuzabal, eskerrak eman edizkiet gainerako udal talde guztiei, ekarpen egiteagatik, danok estudiatu dugu aurrekontua, eta guk ere entzun egin dugu,
Eta uste dut gainera entzute ariketa horretan, bueno, amankomun puntuak edo puntu amankomunak topatu ditugula, eta gainera horiek argazki, bukarako argazki Oiarbide Andereak esan duen bezala hobetuko duela izan zerga turistikoaren lanketarekin, berdintasun ordenantzarekin, memorian sakontzea eta lantzea, baita ere mantentzea eta garbiketa hobetuaz, klausula sozialak ere indartuz, eta baita ere bidebietan kultura zerbitzuak indartuz, helburu dugun kultura etxe hori lortu arte. Egia da, azkarra izan dela ariketa hau, nik hori onartuko dut, baina hau bazan nik zabaldu nahi nuen atea behintzat, edo iriki nahi nuen bidea, hasi nahi nuen bidea. Que este va a ser el presupuesto más social de la historia, más de 40 millones de euros destinados a la acción social, con especial énfasis en la construcción de vivienda, que también quiere mejorar la seguridad y la convivencia en la ciudad, con una comisaría conjunta entre la Ertzaintza y la Guardia Municipal de Eneguía. Un presupuesto también que habla de la vida diaria de los donostiarras, de cómo llegar antes al trabajo, a la oficina, a la universidad, a la escuela, a visitar a un familiar, que también conecta con el tejido social y con el resto de entidades que hacen ciudad. También un presupuesto que va de lo pequeño a lo grande. Se ha hablado aquí de la importancia del mantenimiento urbano, de la limpieza, de cuidar cada remate de esta ciudad, pero también de la prosperidad que genera la ciencia y el conocimiento, de los beneficios que nos puede traer la implantación de la protonterapia en la ciudad, del ordenador cuántico, de Eskuzaizeta o la ampliación del Parque Tecnológico de Miramón. Y también me gustaría hacer referencia a que Donostia se construye barrio a barrio y que hay 41 millones de euros para invertir. Creo que hoy tengo la certeza de que vamos a aprobar un presupuesto que está a la altura de Donostia. Útil, cercano, responsable, que conecta con el tejido social y también con todas aquellas personas que quieren emprender aquí, en Donostia. Un presupuesto pensado para mejorar la vida de la gente.